sera mate ko landal ni ko harana hore dewgal on be no hala ko auto non be hebudu demo kambiri do sirti joni no dai hore dewgal be hebu joni no baba bobo tamo joni kokka jaajirawo debbo yune ammo jungo one non jiwonno ammo jondo okkirede stayno dago ko be yairaɓe jumnewɗo mo ɗon to dago kamɓe e bandiraɓe jungo no e babiraɓe makko hon sono dago ko ɓe okkitiram o jomɓe ɓayi wonɓe yalti fi makko wonɓe anda tinene makko ko ontonene makko woni ma ko ontonene makko ɗumagari ko ɓe yairaɓe makko ɗon o andi nene ko ɓen ɗon nimo joni o fewndike jomɓeede طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bandirawo meɗen on ko landi kon ɗo ko landal hittugal landal himmugal en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hawri ngenge sawaba en jaabi ke sifa maggal joni o neɓari hay seeɗa sengo dow audio ɗimmo on ma tammo on sifa maggal no jaaba ɗon julɗo gorko e julɗo debbo ɓe heɓidi fattu ɓe heɓiri nin dewgal ala hakkunde maɓɓe ko majjaɓe kadi sharia sindo ko andunoɓe sharia nenejo on yaadayno e ɓiɗɗon o nenejo on jeeyi fattu ko nenejo on e gorol mungol e dewol mungol bi mana musidal nenejo on ka gorol e dewol ko ɓen jeeyi fattu heɓinɗo mo jeeya mi landon ɗo misal mi landon fino famora so tawi goɗɗo ƴetti kaabaje mum o yeehi e sunture goɗɗo kaabaje makko ɗen o ari e sunture goɗɗo o awi ɗon kaabaje makko ɗen woni han kaaba fuɗi o aroyoyni ɗe kaabaji an ɗo moƴƴi jon suntur nden innay mo hon ɗum on to jeyɗa ɗo kaaba o wiya komi jeyɗe kaabaje mi helayɗe ha mi yiya ko goɗɗo wolta jon suntur nden immo inna sa heeliɗe na ko sikkuɗa kon ɓe nayi a wacce o tan poɗodir yahi ka lanɗo on si ɓe yehi ka laamu ngun ɗon bandiraɓe an tedduɓe neniraɓe an barkinaɓe hara ko goɗɗo e mum woni ñaawowo won ɗon kombo jeeyi kaabaje ɗen allahu akbar kombo jeyɗen kaabaje kombo jontete kaabaje ɗen ko addunoɗo kaabaje mum ɗen awe nder sumture goɗɗo on kako jon sumture nden wallahi ko jon sumture nden jeeyi kaabaje ɗen ko jon sumture nden jeeyi kaabaje ɗen ko jon sumture nden jeeyi kaabaje ɗen awa ko noon ñawore fattu way ko debbo on woni sumture nden si a ƴettoyi awdi ma ndin ari a awi e ngesa goɗɗo e sumture goɗɗo e leydi goɗɗo o jeeya e leydi makko ndin no o jeyri noon o jeyda ko awɗa kon ka leydi makko awa babajo jeeya ɓiɗɗo fattu few heɓinɗo debbo on o jeeya on ɓiɗɗo few ko dewol ngol jeeyi ɓiɗɗo on dewol ngol ko homɓe ko nene ɓiɗɗo on e gorol mungol e dewol mungol nanon nde yewtere ɗo manditoɗon nde landitoɗon nde kadi kala mo faala ɗon si wopoyi mi ruttoto mi tuuba ala on karamokojo ka hoore leydi ka hoore laalagal adna Allah ɗo e ley ngu kammo Allah ɗo hay iblisa hebbinimo bewre suusowo wi'ude gorko heɓi ni debbo fattu hara himo wawi jeedi ɓiɗɗon ala 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɓay noon o jeeya ko honno ƴettiri o ɓiɗɗo ɗo o jonni bandirawo makko woni yaaye ɓiɗɗo yo ne umo hantay o ɓiɗɗo ɗo o rekonisama e nder famille on hay sino anda ko fattu kono qirritama ko ɓiɗɗo koto an ko ɓiɗɗo miñan an o neyama ɗon needi ɓi halal joni noon no yewtede fi okkitirgol mo ko honno ɗum woniri ko majjere ko majjuɗen diina kon ko majjere nde yimɓe ɓen majji diina
e padina no majjaka men awa mi yeto musidɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe an tedduɓe e neniraɓe an barkinaɓe ko ono yo musidal haali pular. Ô vous ma communauté, ô vous ma communauté foutanienne, ma communauté Peul, a pullo enen en yanino neeɓi en anda arɗen yiwɗen no ɓowri ukkiɗen mortiɗen yanuɗen ɓantiɗen hayniɗen goɗɗo e hoore men wiɗen ko o liɓilen ko o liɓi en ko o liɓi en ko o liɓi en. Enen hande ɗen darude leƴƴi lagine leƴƴi ɗi hawtuduɗen wiyen ɗi faalaka en, tampere men fo e ande men fo e koyeraji men fo ko ɓe ɓay ɓe faalaka en, kono en ɗaɓɓitari ko honto fergituɗen Allah ha ngo liɓi en ngal yanal ngal yanuɗen. En ala ɗaɓɓitude ɗum. Mawɗo teddaka me en, gando ɗuɗaka yiɗede ka meɗen, jooma jawdi yiɗaka ka meɗen, sonnaɓe yurminaka ka meɗen, dewle renaka ka meɗen. Fillitoɗi konguɗi miɗo mandori ɗi wa fatiha. Mawɗo teddaka meɗen, nam mawɗo teddaka meɗen, gando ɗuɗaka yiɗede ka meɗen, nam nam ɗum famude. Marɗo accanaka yurminaka ɓannitaka kamen, sonnaɓe ɓen yurminaka ka me en fewndo me en, dewle ɗen ɗe renaka kamen fewndo me en. Fuuta hande en renira dewle men ɗen wano Fuuta hanki renirno dewle ɗen non, ko ɗum woni okkoyeram me en. ɗum no tawa ɗaɓɓere jawdi ka laaɓi dagi, haysi woɓɓe men no memude ka harmi kono ɗe wakkilani ka laaɓi dagi. Ko wiyete ɗaɓɓere jawdi kon hiɗen wakkili, ko wiyete sonnaɓe fotuɓe dariɓe hiɗen mari, naam ko wiyete haqqil gandal hiɗen mari, ko wiyete dambe e iwdi hiɗen mari, ko wiyete leydi barkundi fiirundi moƴƴundi hiɗen mari. Iwdi e awdi ko en kange, kono en naati e jiiɓugol ɗum. Ko ɗum si hande karamokojo jooɗoto yewtugol diina tawa ko waɗete landede ko fi jaato jomba, pullo lando fi jaato jomba. Lui c'est un peu mais un peu déraciné. Oɗo ko pullo ni kono ko pullo murtuɗo ni. Bal oɗo ko pullo kono na pullo Fuuta hankin, ko pullo Fuuta hande. Oɗo il est Peul de photocopie. Sina ɗum pullo ko huɗo rayno ko simi ɗo waɗa hunde kaari Allah emi yaru beere, simi waɗay hunde kaari Allah emi wuufu tankoro, simi waɗay hunde kaari Allah emi faw jungo e debbo mi yilto mi ƴama mo. Ɗuni Allah emi jaato debbo mi yilto mi ƴama mo. Ko ɗum mawɓe min huɗo rayno. Awa ɓuri mawnude kadi e ko arayno e kuddiji mawɓe men ko ɓe huɗo rayno. Simiɗo waɗa hunde kaari yo Allah seedintinan, yo Allah tawnan seeditagol jonnitugol ɓiɗɗo fattu gorko heɓinɗo nene makko. Mawɓe men tawetanoke ɗum, mawɓe men yewtatano fi ɗum, mawɓe men waɗatano ɗum. Islam no harmini ɗum. Min ni on kaabare nden e nder sunture nden, mo ƴetti kaaba mum awi e sunture goɗɗo ko jon cuntu jeyi kaaba, ko jon cuntu jeyi kaaba, ko jon cuntu jeyi kaaba. Idan ko sonnajo on e gorol mum ngol e deyol mum ngol jeyi oɗo ɓiɗɗo fattu o gorko jeeya. Bandirawo meɗen on non holli o ƴetti oɗo ɓiɗɗo kanko gorko on o jonni bandirawo makko. Dal wuri nenejo yondinike ɓe majjondiɗi joni ɓe anda fi debbo mo heɓinno on ka woniri. Ko ɗum waɗi wiyetake debbo heɓanɗomo, ko wiyete ko mo heɓini. Eɗon andi ko sendiri ngal pular, debbo mo heɓinɗa e debbo heɓanɗoma. Debbo heɓanɗoma ko jiidaniɗoma on e nder dewgal sunna e farilla. Debbo mo heɓinɗa on komo wujjoɗa hennuɗa on. Zina mo jenuɗa heɓinɗa on.
hakke ko jina ñiddi Allah tabaraka wa taala ko wi jeeno ngon ko fahisha koko ñiddi ɓuri si tawi mbordi e ƴiiƴam waltuɗan ɗo famude mbordi e ƴiƴƴiliri e ko yaha kabine ƴettama jillidirama tawi ko ɗum ɗon moƴƴinirte paatu mum on konko jiiɓidirte ha nduɗa konko coofe ɗum e ñiddude mum jeeno no ñiddi ɓuri ɗum zina ko fahisha ma zahara minha wa ma batan annabi sa sallam ma kayno allahumma jannibna alfahishata ma zahara minha wa ma batan Allah potti men nduɗo ñiddol do wiyetendu jeeno ko feeñi e mayru e ko suuɗi e mayru musidɓe anjulɓe tedduɓe ɓay gandal tawi ala ɗon islamu ala ɗon karamokoɓe landaka mawɓe heɗaka oɗo gorko ƴetti o ɓiɗɗo mo henni oɗo debbo mo heɓini oɗo debbo o jonni bandirawo makko woni joni jiwon kan no andi kaka yaaye mum woni awa ɗo no anda ko yaaye makko woni mo ne'ude yaaye makko mo sharia harminanno hay sappagol wiya ko ɓiɗɗo koto amma mi ñaganni joni ko o woni mo ne'ude machallah almursalin lil alamin rasulallah Allahu akbar si islamu wopama tanaji ɗin ɗi waɗay rafarɗi waɗay soromboru joni noon oɗo jiwo o janɗi e juuɗe o wiyaɗo ko yaaye makko ɗo joni fi nene makko andaka jiwo on hewti noon joni ka jombe bandirawo meɗen gonno lando so tawi on yayirawo makko ɗon e on gorko wiɗo ɗon ko ben makko wi'itiɗo ko ben mum ɗon e musidal mum ngal no wawi mo okkitirde hara no selli atal suada ya rasulallah o wawi mo okkitirde wo ɓe wawi mo okkitirde wo charte ɓe ɗaɓɓita nenejon ha ɓe ron kam humpitade ɓe ɗaɓɓita gorol e dewol nenejon ɓe ron kam humpitade fi maɓɓe haray koye ɓe arɓe ƴetta jeyal fi jiwo on ɓe jonnita hooreɓe dina ɓen ɓe resina jiwo on kamɓe ɓe wona ɗowtoɓe ƴamoɓe ko noon woni laawol aranol ngol laawol ɗimmol ngol si tawi waɗugol ɗum ɗo ngol kadi adday fitna no gasa jiwo on faɗa e dewgal ngal jiwo no wawi fadde dewgal ngal saabu ɗum ma ɗum kadi addoye probléme go kadi janogo kadi ko on tuma wiyete ɓe newnanama kono nden newnugol ngol ɓe déclaroto ka laamu ngun ka yeesoɓe diina ɓen yeesoɓe diina ɓen nula ɓe awa ɗum woni waliyankako maɓɓe ngol ɗon ko binni yaaba ko lomtal ɓe jeeya ɓe jeeyira sharia sako ɓe okkitirra sharia aray ɗon ko be sharia on nula ɓe sharia on halfina ɓe lontina ɓe ɓuri hanude fof e ko ɓuri fewde kon ka l'islam fiyo ɓe yaltu e probléme on koye ɓe ƴettu jiwo on ɓe hewtinamo nene makko ɓe wattamo e sooke nene makko depuis kan ko honno wawi wonirde ɓeɗo majjodiri e nene jiwo on ne'ama ka maɓɓe ɓe jatti ko ɓe jeeyayno ɓe rewari ka reweteɗon ɓe jeeya ɓe rewrare dewgal sunna e farilla ɓe jeynike ko sharia jeynari ɓe ɓe sikki ɓe jeeyi haray ɓawonde ɓe andi ɓe jeeya koye ɓe ɗaɓɓitu nene jon ko woni haqqil wela jaɓinde ko nde ɓiɗɗon no ne'ede nenejo no wuuri himo e hoore koyɗe makko ala qaydil hayat himo wuuri himo wooda o majjodira e ɓiɗɗo makko on la hawla wala quwwata illa billah ɗum ɗon tun taw ɓe toñimo toñe mawɗe fi ko fatto heɓi ko kanko jeeyi fi ko fattujo kanko jeeyi kanko duwa wondude mum yurmede nene nden garawol ɓoggol réseau yurmede koni hakkude nene ɓiɗɗo on Allah jaɓari o kupa hakkude nene ɓiɗɗo fii ko fattu amma ƴettuɗo awdi mum ndin hay koye on ɗon ko yo pottine fewɗum woni gorko on
kono nene jon o jeenete hara yo ɓe ɗaɓɓitu nene makko kala ka ɓe yi nene makko ma ɓe yi musidal nene makko ngal ɓe ƴettu ɓiɗɗon ɓe watta e juuɗe ɓen ɓe holla ƴamoɓe ari resine ko ɗon woni porte ara noon dambugal aranal ngal so tawi ɗum ɗon wawa wonde ɓay ko nanɗa wo wota yeddu a tawaka metti noon hoolade kono so tawi wawa yaari wonde few on tuma noon ɓe arta ka yeesoɓe diina ɓen ɓe resina jiwo on kan si heeɓi dewgal sunna e farilla fi ko fattujo haray dewgal makko ngal no dagi hingal laaɓi ngal selli dewgal makko tunirta fi ko fattu Allah tabaraka wa taala nangititta goɗɗo bone goɗɗo la taziru wasiratun wisra ukhra Allah wi rondota ko dongal ngal goɗɗo go fondi goɗɗo faggota ko bakkatu goɗɗo ronde nangal bakkatu on Allah na o toñowo wama rabbuka bizallamin lil abid jawma ma wonari toñowo ko ɓuuri e fanɗude jeeyaɓe mummen so heɓoyi kadi ɓiɓɓe kadi madama ko e dewgal sunna e farilla o heɓɓe ɓen ɗon ko ɓe ɓi halal neɗɗo no wona halal ɓi fattu hara ben makko ko fattu ma nden makko ko fattu kanko wona ɓi halal so heɓama e dewgal sunna e farilla ko ɗum waɗi hara yoɓe yacco ɓe walla jiwo on yoɓe yacco ɓe wallira jiwo on heɓugol dewgal laaɓugal ɓay kanko o wonirino noon au moins ɓiɓɓe makko daɗa woniroygol noon e hoore kadi kanko jiwo on kadi fattujo on ara o ɓiɗoraki ɗum ha o bonna haqqil makko ha nawnare nanga mo susi e ko waywa muɗum yo andu on bone ɗon na kanko faggimo na kanko faggitimo nde nene makko e on gorko heɓinɗo nene makko ɗon fottayno halda waɗa zina elle n'existait pas hari o wodaka she was not existing hari o wodaka o nangitirtake ko waɗi o tawaka kanko ko victime o aru arande nde o yelaki si o landano na non o arday non isan o ardira non o nangitirtake fi ko fattu mukko koko faggoyi e ko faggiti wo ko ɗum o ñawitiroyte wona ko nene makko e gorko go fotti boni kon o woni wona ɗum o nangitirte haray wiyoɓe ɓen fattu natata aljanna ha ngeloba rondo dongal rewa e wuddere meselal ɓen ɓe famari qur'an ma ɓe fami qur'ana ɓe añi bone on ha ɓe feƴƴintini ɓe waɗi guluwu fil inkar guluwun fil inkar ɓe riwi bone on ha ɓe waɗi e ko wiyete kon ɓe exagri e muɗum waɗi tashaddud ko ɗum waɗi ceerno meɗen imam ahmadou sawi ka hashiyatul jalalain himo falje e aya on wala tuti kulla hallafin mahin hammadin masha'in bin namim min ba'di dhalika zanim o firi aya on wonde fattujo alaka rewranata aljanna ha o qiisi ɗum e soɓe ko soɓe neɓa laɓɓinede wo soɓe laaɓata ɗum na gonga ko zina on woni siwetake ha o laaɓa kono noon no yalta e zina on ko laaɓi nam gorko on e debbo on ɓe waɗa zina on ɓe heɓa ɓiɗɗo on ɓiɗɗo ɗon heɓoya ɓiɓɓe en noon ɓiɓɓe ɓe laaɓa faami on ɗon ɓiɗɗo ɗon kadi heɓaɗo e nder zina on kadi o nangitittake zina on na kanko waɗi musidɓe julɓe tedduɓe wota e raɗo yimɓe ɓen ka diina wota e raɗo yimɓe ɓen ka islam woɓɓe no waɗa khutba miɗo manditi ɗum causa e juulirde neeɓi hitande général Lansana Conté maayi 2008 mbeɗen e jumare nder juulirde causa almami ɓen no e plein khutba afwan waajotoɗo de aɗo imam o garde ka gangonal o waaji ha ngo wi wo fattujo maître Souleymana en ɓeeɗo ɓe koɓe seede woɓɓe no ɗo no oustaz Baylo we wonɓe causa e makko baɓe buy wondanoɓe ɗon koɓe seede meɗen jooɗodi waajotoɗo wi'i fattujo natata aljanna ha ngeloba rondo dongal mum rewa e wuddere meselal goɗɗo taggi tapi mum kunki san immi goɗɗo ka sera nangi mo ini bon ko ɗum min mi juulanta mi juulata hande kadi mi horata hande kadi o nangi ngalo yeyi jogiiɓe faamugo tefoy ha andi o suka ka woni
ɓe addi mo hanka mi jannayno ɗon ka darul qur'an min ni ko nu haɗi juula juma on o wi wajotoɓe wi min mi natta aljanna min ko nin mi heɓira miɗo wakkilino mi hunjike qur'an ha mi feƴƴi tabara miɗo e suratu tarigi miɗo ƴawrude honno de talagi miɗo ƴawrude suumayi kadi mi fukkata mi hooraytenen e alkamsa mi fukkata waktu mi iway teleren kankare fu to mi teƴta rayuwal ngal mi ara kosa ɗo mi juula subaka donc si mi nani noon joni mi natta aljanna ha ngeloba rondo dongal mum rewa wuddere meseɗal ko wawata wonde kon ɗum mi rewanta Allah andi oɗo ɓe yaltinimo dina ɓe raɗike mo islam li annahu man taraka salata faqad kafar kala accuɗo julde o woni kefeero mi joɗɗinimo noon mi hibbi qur'ana mi wondiranimo Allah mi tami qur'ana o mi wondi ɓe falju mi wiyari ɓe fenay de min ni ɓe falju ɓe famari mi addi tafsir hashatu sawi on mi hollimo o wi kono ko arabu windi min télécharge nde google o daari min ni awa ko o majjini ɓe o majjinino duuɓi temeɗɗe o majjini o imam ɗo kadi o majjini o wajotoɗo ɗo kadi ɗum ɗo ko erreur mi addanimo defte fatwaji karama ko ɓen e muɗum traduire en français o jangi o tawi ɓeya ko falju ɓe o foofi cukki o wi alhamdulillah yontere nde ñande mi yahi mi tawi mawɓe wajotoɓe ɓen min ɓe hande jonnelan hutba on mi julna miɗo mari yewtere nde mi faala yewde ɓe ni ha meɗen faala de ya fewnan men ɗo yewtere no yewtanoɗo yontere hande nden hinde hulɓini tawi mawɓe kadi jasoyi mi hendi hutba juma on mi ari mi yewti fi zina bone zina e toñeji kadi ko ƴetta kadi fawa e hoore yimɓe ko tawata zina waɗiɓe tawaka ɗum ko ɓiɓɓe fattu ɓen mi détayi ɗum moƴƴa ɓay salminama karama koye meɗen tori du'a mi heɓuno plus de 600 000 francs guinéen à l'époque meɗen tori du'a hari min mapike min ani musidɓe julɓe tedduɓe wota yimɓe ɓe raɗo yimɓe ɓen ka dina fattujo nanguitirtake zina mo nene makko e ben makko waɗi yo moƴƴin tun dina makko kanko finde makko o ñiiɓa e dewal o moƴƴa jikku si o maayi o malete o malkisirtake fi wona o ɓi halal haray ɗum ɗo mi ɓeydi tu e hoore yewtere nden fi no ɓeyda laaɓirde wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh بذكرك